kukhona into okuyifunde njengokuthi emhleni yasemandulo uMaria wakhulela ngokamoya ngilalela watshela ukuba uzala umntwana ugama lakhe liubani uJesu angisezwana uma lo mntwana ezele yaqala lapho inkathazo zavela izazi zakuphi zaseMpumalanga zaholwa inkanyezi zazafika endaweni lapho umntwana ozelwe khona uma sezifike kuleyo ndawo abangisakwazi ukuqonda angisezwana yokuthi mawufake ilocation ngesisikhathi iyawutshela nje ukuthi nayo indawo yokuthi mawufake ilocation yale ndawo uthi ukuntu uyokuthatha ukuntwini bese uthi mosusamwela bese uyaphela uyiphi indawo ukuntu awusayiboni yiphi ukuntu kodwa indawo yonke ibizwa ukuthi ubani kodwa uthathile eze ubeka kuphi masu lapha ke siyaqala ke manje uqazi ukuthi uphi kasibani ba angisezwana ngoba uthathe ubeka nezazi kwaba njani zahamba zawo inkanye zihamba nazo fika ibeka kodwa zakaqonda sesibuze la usele khona ini yasiyasabalala ke indawo enkosi nayibusa lezo sikhathi ngilalela yasithi ke nayo hayi base nimtholile ningitshele nami uze nami ngiwenze njani ngokhuleka kuyona angisezwana kodwa wayezokhuleka oyifusa ukwenza njani yalo mntwana yingakho manje walala uJosefa uyatshela ukuthi athabatha umntwana nonile nembe njani nihambe angisezwana ahamba nomntwana okhulela kuphi ehlanga ningilalela lento bengiyifunda mina tiyo namuhla uNkulunkulu wenza asi eBhayibhelini bebengifunda tiyo angisezwana kodwa uThixo lamuhla uyenza kanjani practical kwento engifundayo ungafunda ukuthi into uyayazi kade awuyazi bese ufika isikhathi uNkulunkulu bese kwembulela ukuthi nayi lento bekuyifunda yonke lesikhathi namhla ngibonile wena bengayazi nami bengihlala ngikhuluma hayi sami ukukhuluma umntwana cha bengamazi hayi bengamazi kepha namhlanje uThixo ungivula amehlo ngenza njani ngibona bengazi ukuthi kathi umpostoli ufaka into enzima kangaka la hey ngizama ukuthi bangisize ngehle ukuze akhule lo mntwana abonakaliswe ephila phakathi kwenu uqobo ngoba nina nimbonile umntwana laba bokuqala babone ini hey esisibuso sesibili leso ikhulu kuleliso angizokhuluma into eningi kodwa ngibonga amehlo enu ukuthi akwazi ukubona ukufanele nene lesizazi khona ezimbili esinye singapha esinye singapha kodwa sithi esinye kulesi wena ngoba uyazi ukuthi inkosi yamakhosi namandla osithi singani uze ngathi sisi uyamuzi ubeka kanjani nje inhloso yakho ufuna kwenza njani uthi asinde kodwa uyazi ukuthi njengoba ebekwe la ubekwe ngenxa yobugebengu bakhe akusezwana sihle sesinye hayi thina silapha Nkosi ngenxa yokona kwethu uzube nayo
embusweni. Ekugcineni uma sifunda iBhayibheli uyedwa owathola ukuthi asizakale engasebenzanga. Bonke abathola umbuso wezulu benza njani? Basebenza. Kodwa yena ngokuba abe namehlo okubona azehlise. UThixo wenza njani? Wathi namhlanje ngokuwa kuba njani? Ngoba nawe. Inhlanhla. Esikhathini sokugcina, ngomzuzu wokugcina, uThixo wamenza umusa. Ngithi phakathi kwethu ngibona ukubona kwenu namehlo enu dabone. Nihambe nifune ukuthi umntwana uzelwe kuphi. Awuyibheke nje umgoqo benamba kuwo. Uthi kubi kangakanani. Kodwa manje niyobheka ini? Umntwana. Uthi omunye konje indlela ezulwini iseduze yomikude. Babhekisana bathi abanye hayi iseduze. Uthi omunye hayi ayike eduze. Njani? Ikude. Ukube iseduze ngaba sikafiki yini? Kanti sangena enkonzweni yabapostoli. Ngilalela. Yebo. Kodwa sisahamba yona le ndlela. Kusho ukuthi indlela ezulwini njani? Ayike eduze. Labantu abaka-Israyeli babekanyanyisiwe encanikani kodwa bahamba inqaba ukuze bafike kuphi? Ezweni lesethembiso. Angisezwani ukuthi ayilanga le ndlela. Inamefa iyahlala idinga imthandazo, idinga imkhuleko, idinga uthando nesineke nokubekezela. Uphezu kwakho konke kube neyicuwe lapho lokuxoxa. Ilizwile khona incwadi beniyiloma kini. Awukho benucule ngakulalela, ngilalele konke. Ngazizwa lenhlamvu namazwi ebelotshwa kulo mculo wenu ukuthi awumthandazo. Mthandaze kahle. Uthandaza kwenu kahle. Uyilokhu ukuthi ngibone izenzo. Amakha lawo bokukhula ngawo nenhlama yani. Ngangakwazi nami ukuthi yini. Hawu, kade yiyo le. Hayi bengisi. Khona niye ukufundayo. Kule nkonzo. Kuba basibe. Ake nibonge bantu abakaba. Iswenda leqhelile. Kude. Kepha ngibethutha. Alikhathali. Angiculi ukuthi ja uthi 1 2 sese njani? Sihamba. Hayi ayijayeli uthu. Uyabona umuntu othi mayizinto angajayeli. Uyakwenza kahle isineke. Akayi ukujayela. Umuntu ojayela ukuthi ezinto abebuyiwayo. Lala inkonzweni mobuyiwayo. Hayi uthi umuntu. Ngoba kule nkonzo le ayibuyi washi. Sathandaza. Sonke isikhathi. Ngilalela. Yebo. Ngiyabonga. Ngibonga imthandazo yenu. Ngibonga ukuzinikela kwenu. Ngibonga uthando lwenu. Nanti ngiyabonga. Ngabona imandla ngiqhamukela. Ngasho ukuthi usembonami store. Stokile ngaphela. Yini ngekho? Konke kunjani? Konke. Angiyazi. Namanje ngixakekile. Kodwa ngibonga uthando lwenu. Angilwazi lungaka. Bacula abantu uthando lungaka. Lokuthi lungaka. Awu. Yona uyamhlekela ubola ngamehla. Kanti bengihlanga likhuluma ngicula ngani. Kodwa ngalibona ngani? Amen. Namhla ngibona ngani? Amen. Hayi kusekile abantu abanye.
evangeli icule isikhathi eside emaculeni awo bengalalela ekhuluma ngomthandazo akhuluma ngevangeli akhuluma ngothunyu nilalela yebo noThixo ufikile phakathi kwamaprofeti kuza abaprofeti abadala bathi sewisikhathi yabo bathi nali ithuluzi lokusebenza okwami ukuvela isithuluzi ngilenze lenze njani senginikeziwe ke ithuluzi lokusebenza njengoba basebenza ithuluzi lokusebenza mina ke siyavuma ukuthi le thuluzi lenze njani sihambisa ivangeli amakhumbi namane ani yabo ukuthunywa kwabapostoli nilalela yebo hamba nqole evangeli ngikhona ngonime ngoba ngabe sekunzima kanganani ngikhona ngithembisa ukuthi ngoma nani lo umhlaba wokuyosindiswa ngoba ayikho into engifunayo ivangeli esikhathi ngiphuma ngibheka koMozambique ngoqala ivangeli ngaphandle kulubaba nje umthembu owasenza umsebenzi wevangeli ngaphandle nalamazwe lambalwa ukubaba abalayo uyena umthembu watshalayo uthi kimi ngolusuku umthembu samba naye uthi kimi angifuni ungakhulisa ufuna ukukhulisa uthi meyebo uma uzojikeleza lapha ngathi uyisiyoni azukuya ndawo kodwa futhi uphuma uye njengothunywa ubaba sithume ngayo ngathatha izwe kamthuye umuntu abamthemba ngoqala koMozambique namhlanje uThixo ngiyamuzwa-ke ukhuluma yasabalalisa umhlaba wonke sikhuluma nge-Afrika nje uma uthi ubaba kwi-Afrika nanka amazwe akho anganani kangekho ubani ozoya khona so-ke uThixo namhla umise inqola evangeli wathi yona ethunywa kuphi emazweni ngibonga nje baba ngakhuluma nangazi nanyangazi ukuthi ngiyathanda ukukhuluma futhi angeke kudele maye ukukhuluma ngoba ngidala inkathazi angikwazi ukudela ukukhuluma nje kuyimpilo ngakhuluma manje uze kuze ayake futhi ngikathazi ama-areas nawe ngakhokhayo lesikhathi mina ngisemncane ngangakhuluma babe ngazibopha umsebenzi uthi obuye ngolusuku wena baxakeka lwa muntu kanti inkosi abapostoli eyangenza ngenza njani bakhuluma ngangakhulumi nami nje umuntu okuthubelayo manje-ke angiwaqedanga ama-areas enze njani lento ifana uqala into somdala iyahluka ugizwa umuntu manje akwanje manje osuka manje ophuza utshwala ulala khona ngoba uhlala isikhathi eside ungazi njani sokhokha ini ama-areas umnandi hlala asaka amajokodo yabona naye wakho amajokodo wayesepo yakhona lokhu sohlala la ngamisela kuphi ngoba imnandi uba nani nginibuka kanje bathi iphupho phela ukuthi angaze ngicabanga ukuthi ngoba nje ngiyabonga ntawa kakhulu nangenza kajabule nami ngikwazi ukuba nani mhlambe nalo mntwana akwazi ukujabula sizwana yebo ake simele ke sifa
Ife